There's Asian, once again, thank you, Dean sir, for giving me this chance to give a speech and lecture about the integrated farming system model for improving the livelihood security of small and marginal farmers. Ngay kableri segmen mo, balap yang sekarang industri saya share. Dia balik itu gini kai na po ng Friend College, balawan nila mingi English no. Dia kejingkran juga kalau ngebelengkot tambangan persai pa kamu. Dia kejingkran juga mendasi kalau sepang gani ka karep dulu na kapenta ban pelke ya kejingyo jingkot jong gini kinong rap jongi. Dia next please. Dia show bang niat saya ni topik menta. Doctor ready. Next please. Dia gidan kijing pertai berapa kali. Dia kijing bagi beliau mendaki siap dia kendo. Lintong tidak sampai juga. Kadai kijing pun jom beliau. Agak pertai berapa kali minta dan untuk new billion ngot beliau. Hari ini dia 1.3 billion. Cis pak lagi crore beliau. Terperhati. Kata kijing pun beliau. Kumnogan penbiang yang kabang kita. Kumnogan penbiang yang kabang. Kajing penmi bang apa India, ladang ipet ya kari ya ka rokom penmi bang, kalau ngado aspak sanpo ado aspak prapo million tons. Mo, te, kini kising bang Yashan mentah. Okay, bang imla ban penbiang bang, na kamenta kan ningot ibre hag partai berapa. Nangta, kajing do no jang kendong. Kamariang, mo, kajing do jang kendong kamariang punsin. Bunsin nomor bermentang ilek ke ni penon kami jadi dawa. Hak jinglek survey jonga, hak jinglek do jonga kinorap. Mo, sudah cukup boy. Tidak kinorap. Kibam penon kami dawa. Tidak bap penon kami tak sebuah. Tidak bap penon kami iro. Tidak bap kinorap. Bap penon kami kedawai kelam ke jingtau. Abak kli ki balai bak pi penon kami kata kan. Answer ni nado mensyua nomor ba dan bahikai tengi lah seperkat baik, I benci berni ni berni lah biang. Kamu dan kejing tahu. Tangba, hidon part ki rukom ben bagi layawat kini ki start entah. Mo, nama tak syukur kan I nuk sama ukubar. Katung kejing le eksperimen hapo ICR, kejing wat banyak joki. Kila lap bah, da I berapa kilo kan nitrogen, berapa kilo fosforus, bat sauho kilo potas, lalong labiang, lalong tak. Gang baga syong na cakap saya cakap dah lah tes ya kendong. Dekini kita kapong rupo saupo kini kijimbang, mo kumbangi bang kajar kado jur tolong minta kan jur NPK bagi mo nitrogen phosphorus potassium kini kijimbang di jur. Te nomor bak kritit te kalau kawan rak saya kajing do sama Maria. Te next please. Te katung ka medical council juga India mo start rawat tong kapot kia ki ong ba kini kide kijing dan kam hakam met jungi ibreu hawi ibreu ladang ibam ja mo sibuk ibam ja ngidan kam adu saus pa program akashi kle akashi sni kani kade kajing hen namun tak barok ibreu kane dari jungi katung ka jingwan start jungi ni ibreu page pang kapot kia Indian Council of Medical Research. Mo, arpo gane. Mo, tekini kini kijinan kam kan. Lara page ini ki Punjabin, mo presiden kini kita pinjasana. Te, kita kam ada new program kasih. Balik apa ni gane? Nomor ba kansawan syarat garap kelum. Nomor garap kelum nomor sipit ang ibatai. Ni kuat baniyo lo di itu kijimbang. Bakte ya mat. Nang tak tahu abu ini keselai. Ban peni pi ba midam kami kini kijingbam ban yo akan met juni. Mo kini baru kini kijingbam midam kam. Manta. Ya menta. Hak ni kami juni. Bun sin kijing bangilap akarap karian. Kadai ba kalau duna ke hak ni karu kom rap juni ro. Duna beli yo ba kibrio bun sin ba kim smo yo nong apa ni kena sama ni, wah, kim puas si bener, kilap head na, sebut na pendong kiwan cesar dia, pancinayin, mah, panbelan lagi jadi kam, balik kim semua mentok je,
Pesa nangka daw kaduna lang kani kajing yo ni akarep karya. Nangka factor productivity bagi orang ni ya. Kamot buat sin ngintip ba kanong ipulut ba kanong yo. Sibo ngintip si spa. Lalang iyo spa san ho ngintip. Lalang iyo kan san ho ngintip. Kata ngintip. Kini idong kajing eh. Bat mentah le kata kajing mi ya na kajing kat yung sibo ngipurong kam si spa. Sin kalong kabadunang. Kanu kam mentah bangile asarap kalian. Bunsin kalong kabadunang. Nang dapat increasing malnutrition. Agak yang kiaro bunsin kalong kabadunang. Ini boleh ngimla ban penpiang kat tong ba bagi ong ka balance guys. Ban penpiang lut kajing bam nam ta patay ya kapoi ka kya no kamay. Kata ngimla penpiang. Nang taro kani ka komrap na na kajing penukam kini lawai ko fair kala pendo yang mati. Then, abang iwan ngani ka topik nila sima integrated farming system. Karep kulum. Hakani karep kulum. Kani ka Food and Agriculture Organization. Kaong ba there is no waste. Kamdan kano kabangihapan bread. Kamdan kano kabangihapan bread. Waste is only a misplaced resource. Kani kapati ang nakanyut niya kabangihapan bread. Kada itang kakantin bangi la penukam bakla bangi mla ban tap siya. Nakata daw kani ka konsep kawan di kani ka jingmut kawan. Kamot kani ka rap kulum abang pipay kani ka rap kulum ki amba lada pi ri jingri bat pi thung jingthung. Nda pi ri jingri pi yo kasbo. Kasbo pi penukam kan. Pi penukam hai bat thung jingthung. Dia kani ka jingmut kawan kumjuk kai kam dan kanu bangiapan berat nak. Kabut kabaro kabang kami nantu kalau kebetulan kam sudah. Mo tenang tak apa. Hakan ni jungi berkawai ini beriau kinong rap jungi bun kipun para kinong rap jungi di badan di Jakarta badan Jakarta ano kamut less than 1 hectare less than 2 hectare kamut arikar stek si hectare kamut arikar stek mah bun kinong rap jungi kiduna ya kata ya kini badan di Jakarta jong hadu kajing survey jongar pokoknya kulai kawai kesinong kalau senang umpam ladang akali pun sini ginang rap yang basar ni ngimla ngimdan jaka ni persiapan persna modal yati yang basar ngimdan jaka nomor bangi syuai bawai kan nu senam mentah sar la sepau senam dia kalau kajing ni kiro mah mentah suku ngai kanu ka kam bagi dia belek ndala ai ki bikin rak syai cuba mentah la syai cuba itu ditrai ki am ai nak tu jaka aku am rekam mangan tapi apa no itu jing lek lebih kam lebih dia kalau ngejing kan barangkali jungi prapusan persen kemud nakasispa ngut prapusan ngut tidak jaka apa lihat kata dia jing mud jangan nangka Indian agriculture is labor oriented kani kom rekam jungi lebih baik baca we kiri mah kiri pareng ri pareng we buriu ula bandri siajar telingisnya sana jar tulisnya tang press way button lah biang let kalau ayat mesin lah terekam kain dia 4 lah dia tak ada biang kene kalau pembeli jini ketumpung ditum akan negari juni dang hap baik bande dah kabuan men labor oriented idan tambre sibur bat kene gede kawai nak jini kapag nilai si ganu senang lo teng ikwa ban khat mah ali ba menyerap ini sebelum ta sini dalam di program demi lo ni hapan pentung jungtung aja kayu kinong rat ni bang inyo beriau ban pentung aja kayu kinong rat lu inyo beriau kalau ngobak mah stage po boy teng sebut kapoi itu ikap lu ba kapoi kayak tengko banyak tung bat tu giwi beriau haju opot hang tu lo bonsin mah idan ki eksperimen mengilak mengi idan kikam mengilak mengi kidekok Jadi kawai nanti labor oriented and requires a lot of manpower. Kemudian dan kambre sibun ban penontam mah. Then hang ni ki ba. But even after this hard work, farmers are not in a position to earn their livelihood. What lah kila ai kata kabor jadi, kabor mat jadi. Kim patla banyo kata akot mah. Kim patla banyo kata kajing ni nah tu rekam bagi trek.
Marbeli iyo kapuan palat kajing mat inputs kamar kajing penentang di pihapan kit sembai pihapan kit kijingri pihapan kit idawai pihapan wai beriau kani katai pun lagi jing mat dala tristem bro kajing ni kan anek deh hang ni nakwa man penima baik ba adoption of an individual farm enterprise in isolation cannot sustain the farm family. Lada nile kanu kam mo kumbai ang isang monoculture kabakile ba stage po Punjab Haryana mo itung betang ba lane tang ukaw mo une wheat baru rice lada kile betang munta talong babae adoption of an individual farm enterprise in isolation cannot sustain the farm family. Lada isu minang tang banrek ba minang bagi ini kalau kajing gunong ini mo bolsin kinong rat dengan tu epi kim judan kajing kain kat no ki pelut barkat no ki onong bolsin nomor ngali survey am tak baki narat ong pak pi bu kain sarut dan puak ini kat bayo nilak pelut piang nilak sit piang nilak lek piang kayat benda tambah kim tip dia hapur ko penkain ban baki yonong ni kidunong bunsin ngai i baki dunong bunsin tenang tang ada hangir di omba ladang ile ni ka sistem mo integrated farming system karukom rap belum kala ban yarap ini ban kentil ya kani kayo akot mo ladang ile kani sistem nila ban yarap ban kentil kamtam ini ginong rap jeni ngampat tip mo ya pisiak la yo skole empat yo skole pila yo skole ya kani karap belum makrai empat yo skole oh ya the potential contribution of IFS to the development of a more sustainable agriculture has largely been ignored. Kani kalong ba kajing la jong kani mo kajing la jong kani karukom bandrak belum akani ka jaka jumi hitan jumi kamdam men bunsin ngimpat dapat ba tangba ada bipet pa ignorat ni wan batai kani integrated farming system dai kani garap belum tangba dang apet bahapan hinamrat jumi pa basta lale rupa gapile ya gawi ga ye ngasam hinpe iwi namrat idan bajingtung idan bajingri idan lek idan bubu dak ha idan bubu siar unlikely kalong ta nafta kadawam kim sotu teng haba kidu nang na iwi jing tray yogi nomor balik yo cubo teng layo di kasiar layo di dak ha layo di kadut cubo dak ba bu masih dut kalong ta ni dia hawa tani rukom kim dah sotu kadang dah pilih rong iwi yang am idan dingso unlikely idan kijur idan ini kita Tengok kadang baik kajing ni yoki. Tambah kim ket part kani garap belum. Tambah kim pak lewat. Lada kidan ki sistem bagi hapan pun. Pada kilak ban lek hapan. Kan yo susu kajing macam. Next please. Deh. Kani ro di keju mak kani di keju mot juga integrated farming system. Kani ka slide. Nomor ini Prime Minister tungi mo program ni. Loong ba ni hapan belum ya ke India self reliant kemudian kepala apan penbiang daladi yaladi dia nak pun tak kinong rap kani ka idea kiong ke master plan kemudian besar ya master plan kemudian tadi ke plan ba best plan nak pun tak kinong rap jumi ban yarap ban penbiang daladi yaladi mo integrated farming system hangi rapan interrelated set of enterprises. Kemudian kajing ya day jong kawai kekam na kawai kekam. Kumno kaya day interrelated set of enterprises. Kajing ya day kawai kekam na kawai kekam bakile kapwa bakiri jingri lane bakitung. Mo kumbang ay nukasama niya. Subo benda pikirap kaba. But ndala ada berapa kaba tidak ada syok kaba uskum pilih uno ibret pitang pilih uno. Kaya ba masih kata mau sibuk kita itu skum sibuk pinang ban tungtit itu skum pila ban penukam tungtit
Kamot aja ka mapintiet sa uskom, pilayo kan pero kami tuju uskom bantung. Kamot kajing pelut yung pi, aja ka mapintiet sa kamot kala kamduna kan. Ta kamot lasya sini indah video tepat, kaji anong kakambon. Kani adi kajing mo. Mo. Nang ta, sibuk menta piri gini. Kasbok masih PI gitu. Mo. Menta ki porle ki dan segini kidawai mo. Kidawai bakila bansina. Kidawai ki bala bansina na kasbok masih ko umjung masih kibaki ong kapan jigavia. Bejam what is that called? Dash gavia. Amrik pani kita gini kisna bakisna naka masih naka umjung masih mo naka dot naka nakini mithai kikle lang kadon karukom bagi dia kle itu sebut dah kuat je kai itu pila orang iser ni bagi la bagi kai pila itu bilang dawai organik mah bilang kemudian gi dawai bagi senama itu dawai ba penduk kemarin ini dawai ba bahal dan nak ni ada mah bahkan ni ka idea ini ka konsep integrated farming system kawan but ini ser nado mensyua hapor ba iwan ngalak join ba i nado arja katra ngadan ba isar nado do hapor ba ngadan hapor kedem kulai 4 sina ka modal kani ka modal pinsa i kador kani ka modal ka 4 dan mensyua hapor ba ngadan nga kedem kulai kadang long ka kla ka college mentaro kadang pun ka kla arspa laipo ekar kadang bakla arspa laipo ekar na kata ka laispa arpo ekar ngidang penuh kam kendiat tang kendiat hakapor ba join mga hilay kadang klau sudah ke building bangisong mentaro 4 dan tentang iwi semberit ba kamrit ju ini try mar cipawa yang tadi ke kamera tementa pat lasna tidak kifat kini gilong di semtin di balong tin di semtin ni main building pada tambah kan ni ke modal pat lasna ke modal lasna barla dat inaugurate ro dai vice chancellor barim jung how itro la jar kena atur ngas peni pimot okay next please next okay balai ke jing mentoy ni jing jing mentoy jo kaneka rukom rap balai nga ong ipi rap kulum kalong minta ngimpe utama ke jing dam kam ba ke ka ba long ni kaneka rukom le kepada kam ha ya kinang rap jung recycling and utilization of other available resources recycling ban pendan kambiang ya itu ki jingni naktu kam bakile kumbang lain muksam nema tapi ada tum yo tuskum tilak kam so kani called recycling and utilization farm resource kemudian tiar bumi naktu kam bakile mah nangta maximum possible return and profitability maximum umut bala kan yo nong kambun banyak kam baki tre kan kawai nomor kabun pi dan sai gawe la table ro kan sabatai sibet kumno ka ji nong lung ba ji le ji sare sekali nang tapat banishna ya kan kom ai kam ai jam nomor ba sibu mentanda pilabo masih kemdot sibu pi ri masih mas kamot lara ibu masih man kasi way bro habdan nang to bantai ira masih man kasi lais pa rusan singi hakasis lang udah bendan de way bro kamot hakatur kam si ai kam mata dan kam sibu menta pai isian pan ai bang mestap dan me pitum te gabu bre pelong ta te kani ru kam lada ka jingyo jong pi ka duna kumno pi bu bre lada ka jingyo jong pi ka biang kamot pilak ni man bu nah kan ni ada ko ang ba lada pili kani kamot pila man persyam banyo ban ai kam ajam kiwi Hindi ba na ibon mo tango isubo mo tayo yaki we are mod ba pila man si mo nanta productivity umot kajing ni na kani karukom ka kambun ban itu karukom ba pile tang kawai ka kam kawai ka jing kari jing wi ne tu jing tu ada pile kemot ka kambun nanta balance food kabang ang manema ya kapat kakya ngidang kampun kijing pambantay kamay
beliau berbaju kau juga. Ladang pilih ang ni piok kedok, piok peleng, piok dokha, piok kisok, piok ijur. Mo, hari ni rukom, mo kajin kau jingkia jom piok otek. Lembaga ni rukom. Nang tapan environmental safety. Nomor ba pila penduna ya rukom ikini penting dawai nomor. Pimda tiada nomor, tiada kambe ya ke bami nak pok farm la jong. Kamot pim penduk itu kini nomor ya. Pila kam penyerap bani ya dai kamar ya. Mo ya ka kendau lo. Nomor beli yu pipun kami ka sebot jong lajong. Pipun kami ikhtiar bami nak farm jong lajong, nak cakap ri jong lajong, nak cakap thung jong lajong. Hari ni rukom pim penduk ya kamar ya. Nang ta ban adopt ya new technology. Kamot new technology kamot. Sebab kita tempat nang ban ringap. Indan berkai ki sebab lek ni rukom pila ban ringap, pila ban thungtit, mo pila ban benih ini sebab we vermicompost kini rukom ke ba pila ban pentit susu elade ban bu susu tu ikam hai ini jaka ba fitre ni mo nang ta apa ban save ya energy sebab mental ada yang ban pelut mo ya kebor bakin warak nabar lembaga ni kam nomor kiong menyemo interrelated kemo kajing ade yang iwe kam na iwe kam pi penduna ya kebor pelut ke ha kebon jai kiro kam sini ban kawai ke berengkam berkongsan dengan negara rukom ni kalau ke company nong nong rap